Thirikari nene irutaniritie kuingia mubango jo kwanda mamilioni ja miti ya Kenya kinya batitigi nyuma kiri kumige KMC ward ya Chogoria na ruguritie wandi wa miti 20 na njira imwe ya gukinyaniria kioneki giki. Franklin Mawira neje ne miti 20 iria kugiga ateithiria bukatha kumenyera rera na kunterechia Gembe sub county administrator Gembe South ugite thirikari county ya Meru ni kubanga kwandika yuthi batano skuru kenda kumenyera miti bakanda maskuru ne Mati Mugambi gatwecho na njira indiku. Ikundi mwanya kenda kugwata mbaru wetwa ria mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto ria kwanda miti nkulukia bilioni 5 imunthi birebumiria akiri wandi wa miti guntu mwanya arambarichia Chogoria. MCA Franklin Mawira ruguritie wandi wa miti kiri wandi ni a Chogoria nilio indiria kairi twije tukiruta wiro mbura ya April nitwandile over 5000 seedlings na kagitani gaka tutagetete kwanda miti ingi zaidi ya 10,000 kana target yetu ni 20,000 tika kinyatha ino ni twije tukuleta zaidi ya 10,000 seedlings. Mawira ariuga baraithiritie wandi wa miti no rito no ntuibu bokaomba gucenjia riera na kinya miturire ya kari. Mbura ile letete thina gwatuika ona mimera yetu including ria ria ng'ombe nambi itikwithwa gitukinyira twauga kitaka ni tukwambiria kurutha forest cover ku increase our forest cover na bobo liambiria na tio ku mtu kwithwa kianda kamuti kae kwa emujie mikundani yae wogu ona tukianda miti ya matunda tontu maita mengi miti ya matunda tiumaga mbao etwakikishe ni tuko mix nkinya na miti no iti ya kwithwa kiuma matunda both exotic na indigenous trees to kiuma mbari cha Chogoria na cio mbari cia Gembe South arito bachukuria primary ya Maua aratongorua i sub county administrator Isaya Batoiti kwanda miti ya matunda chukuru across the 40 schools cia Gembe South sub county. Every school ikethwa yena opportunity ya kwithwa yena 60 avocado trees, yombe kuthwa yena over that macadamia trees, na yombe kuthwa yena over 15 mango trees. Batoiti ariuga thirikari ya kaunti ya Meru ni bangite bwega mana utie bumiti nwe kaomba kuuma kuno kuona gavana yetu na kwenda anabeto skuru Pedro bakiona good nutrition kumakire fruits ito kwanda kwa hiyo kampuria antobeto barapa kufanya metenye nonto county government ne recruited 5 youths in every school barapa kamenyera mete to kwanda timetere koma nonto gavana ena follow kuma mbari cia Gembe turathungira mbari cia South Menti aramurugamiri wa banki Equity Rwangi rwa Nkobutwa James Njeru atongoririe aturi banturi akathae kumianda arapauritie kumimenyera nonto nwayo yomba kubaguna. Tuna plani ya kuhakikisha tukubanda miti milioni 35 na ene ontwa gitumike kuhakikisha tuku protect mazingira metu nonto nitwonete thine koretwe riku thina nontu akwithwa gutina miti arengirwe kwethura nyenzi iti miburoni alafu anantwe tukethura indi miti arengwa kukethera na mithetu yetu ikuthuka bakirikiria turi baraurwa gutiga gutema miti kenda kwaramia minda na ikio banki twina that plan na nithuritwe riku miaka 3 ithirite na niwenderete tukihakikisha tukubanda miti aindi mbura yaura tuonere arimi kagita kaingi baetema miti kenda banda imera bibingi munda jogatuga yoyo mutheri beterete mbura kenda banda mantu jau jatiumba ko itana mbere bwega nontu ria murimi agatema miti kageta na mbere kunyia mbura iria ibati kumutethia kiripotera weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.